read about this. Names like ours, thank you.
සරල ශක්තිය මිදීම වූ ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ நீரே நம் தஞ்சம், நீரே நம் கோட்டை, நீரே நம்முடைய மீட்பு கர்த்தராகிய இயேசுவே, உம்மை நான் தேடி வந்திருக்கிறோம். உம்மான்சவாமி சொயா அது பெமினியா அது மேஸ்தானி वहांसे वेलिदरा कराने शीलोही स्वामी मान से तमन वेलिदरा कलसेत या वचने सदन पे अदे शीलो स्वामी मान से गृह स्थाने में स्थाने वेमा शीलो विल कत्तर तन्नै வார்த்தையினால் சாமுவேலுக்கு வெளிப்படுத்தினார். இன்று அந்த ஷீலோ இந்த ஆலயமாக இருந்து கர்த்தர் உம்முடைய வார்த்தையால் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட காத்திருக்கிறோம். शुद्धात्म्यानी अद वहासर क्रिया करන්න බැරිව තිබෙන බාධාවල් අපේ ජීවිතේ සැඟවී තිබෙනවා නම් ඒවා අපි ප්‍රකාශ කරලා ඉවත් කරලා பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ஆலயத்தில் ரசைவாட முடியாமல் இருப்பதற்கு தடை நம் வாழ்க்கையிலே மறைந்திருந்தார் அவைகள் எல்லாம் உணர்ந்து நாம் விட்டு விடுகிறோம். எல்லாவற்றையும் மாதனே செய்யும் සියල්ල පාලනය කරන්න මනුෂ්‍යයට ගෞරවය එපා. මනුෂ්‍යයේ සාක්ෂිය ඔබ වහන්සේට වැඩක් නැහැ. ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ තමයි ඔබ වහන්සේට උතුම්. மனிதனுடைய ஒரு சாட்சியோ ஒரு மனிதனுடைய புகழோ வேண்டாம். குமாரனாக இயேசுவை நான் மகிமைப்படுத்தி அதுவே பிதாவுக்கு பிரியமா இருக்க இன்று நாம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே நன்றி பரிஸ்தாமியம். சிங்கள பாஷை ஸ்மித் ஹெட்டி ஸ்துதியாண்டவகம். Thank you Jesus. දායක දෙවි පියාණනි අද දවසේ ගැන අපි ස්තුති කරනවා. අද උදෑසනට අප අවදි කරලා සෝසේ තමර ඔබගේ අභිමුඛය ඔබ ගෙනානි සංස්කෘතිය. ඔබ සම්මුඛවෙන්ට අද දවස අපි පැමිණ තිබෙනවා. ස්වාමිනේ වහන්සේ පමණ ගෞරවය ලබන මහිමය ලබන දවසක් වේවා. මේ මුළු දේහම ඔබගේ හස්තයට ගෞරවයට පාන කරනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. ස්තුතියි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් දෙකෙනෙක් එක ඇදහිලිවන්ත යාඥා කරමු. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඉන්න තැන Jesus' name we pray, Father. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Stuti Beva, Prasansa. Thank you, Jesus. Mahima. Thank you, Jesus. Prasansa. Thank you, Jesus. Stuti Beva. Thank you, Jesus. वहाँ से मसीह महिमा गौरव पूरा करना. Jesus वहाँ के नाम में प्यार. स्तुति आत्मा अभी सिद्धगति नवस्था में गीता वाले विषय हायर अठवेनी पदे आदि केवल ध्यानो निंदु निकुम नेरते संगीत 26வது அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். கர்த்தாவே உமது ஆலயமாகிய வாசஸ்தலத்தையும் உமது மகிமை தங்கிய ஸ்தலத்தையும் வாஞ்சிக்கிறேன். ස්වාමිනී ඔබගේ ගෘහ වාසයටත් ඔබගේ තේජස පීඨ ස්ථානයටත් ප්‍රේම කරමි. இந்த இடம் கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய வாசஸ்தலம். මෙන්න අපි හිතන් ඉන්නේ ස්ථානය. මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෘහ වාසය. இது கர்த்தருடைய ஆலயமாகிய வாசஸ்தலம். அங்கே
இந்த இடம் கர்த்தருடைய மகிமை தங்கிய ஸ்தலம். තව වචනයක් කියනවා. ඔබ වහන්සේගේ තේජස පිහිටි ස්ථානය මෙන්න මේ ගෘහයයි. අද දින ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ගෘහයේ වාසය කරනවා. கர்த்தர் இந்த ஆலயத்தில் அவர் வாசம் செய்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய மகிமை தங்கிய ஆலயம் இந்த ஆலயம். වහන්සේගේ මහිමේ තේජස පිහිටි ස්ථානය මේ ස්ථානයයි. ඉතින් අපි හැම දෙනෙක් මේ ස්ථානයේ මේ අවටත් හැම කොටසකම මේ ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේට බයෙන් සුද්ධකමින් හැසිරෙමු. இந்த ஆலயத்தில் கர்த்தருக்கு பிரியமாய் கர்த்தருக்கு விருப்பமான படி நாம் எல்லோரும் நடந்து அவருக்கே மகிமையை செலுத்துவோம். ஆமென் ஆமென். දෙවියන් වහන්සේට සියලු මහිමය වේවා. හිටගෙන ඉන්න ශක්තිය තිබ්බොත් හිටගෙනමු. වාඩි වෙන්න කැමතිද? වාඩි වෙන්න පුළුවන්. කර්තාවේ දේවර්ගලින් උමක උපානවර යා. මෙම ගීතිකාව අපි ගායනා කරන්න යනවා. අත්පල සන්නාද කරලා දෙවියන් වහන්සේට අපි ගායනා. Thank you, Jesus. Prasansa. Thank you, Holy Spirit. Ninhana. Thank you, Lord. Lead.
ஆவியானவர் அமர்ந்திருந்து சிங்கள பள்ளியில் இந்த பாடலை பாடப்போகிறோம். එහෙමම නිශ්චලවාඩි වෙලා සිංහල භාෂාවෙන් මේ ගීත ගාන හමු වුණා දෙවිඳුන් මට හමු වුණා. යේසුස් වහන්සේ අපිට හමු වුණා. අපිට නිදහසක් සොයා මිදීම සමාදානයක් ලැබුණා. கர்த்தராகிய இயேசுவை சந்தித்ததாலே சுகமும் மீட்பும் விடுதலையும் சமாதானமும் நமக்கு கிடைத்தது. அது மிகுதியாக ஞானத்தரும் Hallelujah.
ජේසුනි වහන්සේගේ ගැලවුකරු நன்றி இயேசுவே நீரே நம் ரட்சகர் உம்மை நாம் துதிக்கிறோம் உபவாசம் பிரசංසා කරන්නේ எல்லோரும் எழுந்து நின்று ஒரு பாடலை சிங்கள மொழியில் பாடி தேவனை நமஸ்காரிப்போம் අපි මේ ගීතිකාව සිංහල භාෂාවෙන් ගායනා කරලා දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරමු දෙවියන් වහන්සේ කැමති අපගේ நமஸ்காரය පිළිගන්නට கர்த்தர் விரும்புகிற நம்முடைய ආරාධනය நமஸ்காரத்தை பெற்றுக்கொள்ள ඒ නිසා කවුරු පිළිමයක් වගේ வட்டப்பிட்ட பல நிகழ்வுடைய இன்றைப்பா யாரும் ஒரு சிலையை போல் அப்படியே நின்று சுற்றுப்புறத்தை கவனித்து நிற்க வேண்டாம் හැම දෙයක් කරන්න අතෝසවන්න ප්‍රශංසා කරන්න හදපත්ලේ කඳුළු සලන්න පුළුවන් අපි දෙවියන් වහන්සේට දී යුතු මහිමය මේ ප්‍රශංසාව நமஸ்காரம் අපි කරමු செய்ய முடியுமான சிறந்த கிரியை செய்து தேவனை Hey,
प्रशंसा में थैंक यू जीसस प्रशंसा मध्य වැඩවාසය කරන සුවිශුද්ධ දෙවියන් වහන්සේ මේ නමස්කාරය වහන්සේට පූජා කරනවා. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் இஸ்ரவேலின் தேவனே, இன்று ஆராதனையை உமக்கு முன் படைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, நன்றி பரிசுத்தாவியானவரே. ஆமென். Welcome. Emma Mabadu, thank you Jesus. Magi durvala thank you. Imita ආදරය කරනවා. Thank you Jesus. See. Thank you Jesus. Magi durvala Sit
දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට ඔබ උන්වහන්සේ කැඳෙවුවොත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ශුද්ධකම ඔබ තුළ තියෙනවද කියලා ඔබ අහලා බලන්න. உங்களிடத்தில் ஆராய்ந்து பாருங்கள். தேவ சமூகத்துக்கு முன்பதாக நீங்கள் இன்று போக வேண்டுமையா இருந்தால் இந்த சமூகத்தில் போய் நிற்பதற்கு ஒரு பரிசுத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருதயத்தில் இருக்கிறதா? சற்று ஆராய்ந்து பாருங்கள். சிலருக்கு அவர் சமூகத்தில் போய் நிற்க முடியாது. සමහර ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ අභිමුඛයේ හිට ගන්න බෑ. ඇයි? ඔවුන් කරපු ක්‍රියාවල්, කතා කරපු වචන, ඔවුන්ගේ සිතපු සිතුවිලි ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව තිබුණා. சிலருக்கு அப்படி நிற்க முடியாது. அவர்கள் செய்த கிரியைகள், பேசிய வார்த்தைகள், சிந்தனையில் உண்டான துன்மார்க்கமான நினைவுகள் எல்லாம் கர்த்தருக்கு விரோதமாய்த்தான் இருந்தது. அதனால் இன்று சற்று உங்களை சுத்திகரித்து අදදිනෝ පවිත්‍ර කරලා ජේසුස් වහන්සේගේ අපි සෝදනු ලැබ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு அவருடைய சமூகத்தில் நிற்பதற்கு அந்த திராணி தகுதி பெற்றுக்கொள்ள நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். අදදින අපි ඒ දේව අභිමුඛයේ සිට ගන්නට ඒ සුදුසුකම හැකියාව අපි ලබා ගන්නට අපිව මොහොතක් අපි පවිත්‍ර කරගන්න. දැන් ඔබට නිදිමත වගේ තියෙනවනේ එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා එයාලව නැගිටවන්න. සිලර් නිතරම එක ළඟ ඉන්න නැගිටවන්න ඕන. එළවලු මුච්චාගමාන දේවලින ලෝකේ පාට. Thank you Jesus. හැම දෙයක් කරලා දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්න බැරුව ගියොත් ඒක මහත් අලාභයක්. எல்லாமே நாங்கள் செய்து அவர் சமூகத்துக்கு போக முடியாமல் போனால் பெரிதான ஒரு நஷ்டம். पवित्र कलमनमे हलवतदन पवित्र कलमनमे हमसे
पवित्र सिद्धि जेसुनियो नमदिन अद जेसुस वांसे मासगले माव सोदंडोने माव धर्मिष्ठ करंडोने කියලා ඔබට හැඟෙනවද? உங்களுக்கு ஒரு உணர்த்தப்படுகிறீர்களா? இயேசு கிறிஸ்துவின் சுத்திகரிப்பு அவர் இரத்தத்தினால் நான் கழுவப்படணும், அவருக்கு முன் அவருடைய நீதியை கொண்டு நானும் நீதிமானாக்கப்படணும் என்று ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கா? ඔබ ඉන්න තැන නැගිටලා අපි මේ ගීතික අවසාන වතාවට එක සැරයක් අපි ගායනා කරමු. இந்த பாடலை கடைசி ஒரு முறை நான் பாடுவோம். ඔක්කොම ඇස් වහන්න. සභාවේ සිදු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඇස්සරලා බලන එක දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ. கண்களை திறந்து சபையில் என்ன நடக்கிறது, யாரெல்லாம் எழும்புகிறார்கள் என்று கவனிப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமாய் இருக்காது என்று ඔක්කොම ඇස් වහලා තියෙද්දි ජේසුනි මාව සෝදන්න පවිත්‍ර කරන්න කියලා කවුදාද ඔබ කියන්නේ? ඒ අය විතරක් නැගිටලා අපිව දෙවියන් වහන්සේ අපිව කරන ஒரே ஒரு முறை உம்முடைய விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால் என்னை ஒரு முறை கழுவும் என்று தன்னை நம்மையினால் அர்ப்பணித்து தேவனை நோக்கி ஜெபம் செய்வோம். Thank you, Holy Spirit. Magi durualatan pavitra menavi magi hadavatan pavitra menavi magi durualatan pavitra menavi magi hadavatan pavitra menavi magi manase hiliten oba akamati situvilinen obein
என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சுத்திகரிக்கிறது. Pastor Smith Singhalen Himetabi Jesus වහන්සේගේ පිරිසිදු කිරීම අපි ලබා ගන්නට කනලම් කරමු. இயேசு கிறிஸ்துவின் சுத்திகரிப்பு நான் பெற்றுக்கொள்ள இன்று நம்மை ஒப்புக்கொடுத்து போதகர் யாருக்கிறார். Thank you Jesus. பிரசன்சா ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උදෑසන වහන්සේගේ අභිමුඛය වෙතට පැමිණෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන වෙනවා. එන්න අපි කාරණා කතා කරගන්න කියලා. මුලාගේ පව ප්‍රතුලාක්ෂාමින් තිබෙන නම් ඒවා සුදීම මෙමන්නේ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ දරුවන අපි ඔබට අකීකරුකම් කළා. අපිට ගැන කමා කළා. ඔබ වහන්සේ ප්‍රබෝධනයව පෝෂණය කළා. අපි ඔබට අකීකරුව ඔබගේ මාර්ගවල නිවත් වුණා. දැන් අපි ඔබගේ ශ්‍රීලයෙන් පවිත්‍ර වෙනවා. කිසි පාපයක් නැති ඒ ශුද්ධ වූ වහන්සේගේ ශ්‍රීලයෙන් අපේ කල්පනාවල සිතින් වචනවලින් ක්‍රියාවලින් කලාව අත්පසුවීමෙන් කලාව හැම අයිතිකමක් කමාවා කියනවා. ඒ පවිත්‍ර වූ සේලවා ඉසොපින් නම් පිසුදු කළා. පවිත්‍ර වන්නේ මෙදාන කිව්වා වගේ අපි පවිත්‍රකම් ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වෙතට පැමිණ නමස්කාර කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ආඥා කරනකොට නමස්කාර කරනකොට නොදැනෙනවා. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය මනසේ කරුණාවට ගෙන මේ උදෑසන අපේ දිව්‍ය අභිමුඛයේ thank you වෙනගෙන සාස්තු ප්‍රසංසා ඒ සෙනෙගල අපි පවිත්‍ර වෙනවා යටහත් වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. ප්‍රසංසා එහෙම ඉස්සල වාඩිවෙමු. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. ආමෙන්. කර්තනේ නාමයෙන් hallelujah. Thank you Jesus. නන්දි යේසුවේ. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Stuti veva, prasansa veva. Thank you Jesus. Amen. Thank you. Thank you Jesus.
அமைதி நீரே இயேசுவே. அன்பையில்லா உலகத்திலே நம்பி வந்தே இயேசுவே. நன்றி இயேசுவே, உம்மை துதிக்கிறோம். பிரசன்னத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you Jesus. பிரசன்சாமியமா அப்பந்தே கிரேயாத்தே நீரான சரணமே லீனே ஹதுவினே. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. பிரசன்சாமியமா. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. शुद्धात्मायाने नियम बहुत सारा स्तुति करना आवियानवरे नाकना नंदी सेलुत्तुगिरोम. உபவாசகே பிரேமை உன்னுடைய அன்பு நமக்காக நாளை வைத்திருக்கிறீர். प्रेमय वह सादा पवित्र तमलती प्रशंसा करना जैसे स्तुति करना महिमा करना. थैंक यू जीसस. कब द्वारा अन्य भाषा में इमीडिएट स्वामी मां से स्तुति करो. अन्य भाषा मेदुवागना देवने तुझे क्यों சிலருடைய வாழ்க்கைக்கு முன் ஆபத்து ஆவியானவர் காண்பிக்கிறார். समाहराएगी जीवित इंद्रियान तुर शुद्धात्मन महं से मन फिन बनवा बेटो पालिया तीरों पहले खानदाना मन सोहेरे में निनी खानदाना नी बारे उली पत्थरा बारी अंती नलना से नी भरांत सहीने में निटी बेली दोनों बंदो कुली गम्मेंदो किना हाथ सही. थैंक यू जीसस. सुडू तुली नीरेंदो तुन हाथान में नीरें सही. स्वामी महन से सारण कटगाना सियालो
ஆசீர்வாதம் அல்லேலூயா. கர்த்தரை தஞ்சமாக வைத்திருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் பாக்கியவான்கள். Thank you Lord. பிரசன்சாவேவா இன்னிப்பாரா ஹத்திரானிலே. Thank you Jesus. ஸ்துதிவேவா பிரசன்சாவே மகிமைவேவா கௌரவவேவா ஸ்துதிவேவா. Thank you Jesus. பிரசன்சாவேவா. Thank you Holy Spirit. தேவன் சரிவே உன்னதரன மத்சைனவே. Thank you Jesus. සියලු දේට වඩා අද මේ පොළවේ වටින්නේ ඔබගේ ආත්මයයි. எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இன்று பெறுமதி உள்ளது என்றும் ஆவி ஆத்துமா தான். අද වටින්නේ සියලු දේට වඩා ඔබගේ ආත්මයත් ප්‍රාණයත්. මොකද ආත්මයත් ප්‍රාණයත් තමයි කවරදාත්ම විනාශ වෙන්නේ නැති. ஆவியும் ஆத்மாவும் ஒரு நாளுமே அழிந்து போவதில்லை. නුඹ අලංකාර කරන නුඹේ ශරීරය එක දවසකදී පණුවෝ සහ පස්වලට විනාශ වෙලා යනවා. நீ அலங்கரிக்கும் உன் சரீரமோ ஒரு நாளில் மண்ணுக்கும் புழுகளுக்கும் அழிந்து போய்விடும். නුඹගේ මිල මුදල් යාන වාහන පහසුකම් උගත්කම නුඹව ගලවන්නේ නැහැ. பண வசதிகள் வாகனங்கள் படிப்போ அறிவோ உன்னை ரட்சிக்காது. அழிந்து போகாத உன் ஆவி ஆத்மாவுக்கு அதை கவனித்துக் கொள்ள காத்துக்கொள்ள நீ இன்று என்ன செய்ய போகிறாய்? विनाश नवने आत्मय प्राणय आरक्षण කරගන්න අද දින ඔබ මොකක්ද කරන්න යන්නේ? Thank you Jesus. දෙවියන් වහන්සේ සොයන ආත්මය ජීවත් වන්නේ කියලා වචනය කියනවා. தேவனை தேடும் ஆவி வாழும் என்று எசேக்கியேல் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார். අද පටන් දෙවියන් වහන්සේ හොයන්න ආරම්භ කරන්න. இன்று முதல் தேவனை தேட தொடங்குங்கள். அப்பொழுதுதான் ஆவி ஆத்மாவுக்கு ஒரு நாளில் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும். එවිට තමයි එක්තරා දිනයකදී ඔබගේ ආත්මයට ප්‍රාණයට සදාකාල ජීවනය උරුම කරගන්න පුළුවන්. Hallelujah. Stuti veva, prasansa veva, mahima veva. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Stuti veva, prasansa veva, mahima veva. Thank you Jesus. Nimi hata veva, vehele ordo. Thank you Holy Spirit. Minta veli votsa, vadane kara, minta veli veva. Presence of Him. Thank you, Jesus. Take a minute. Take a minute. Deep man. Take a minute. Thank you, Lord. In the minute. Yehovah Shammah.
Yehovah
අද දින වහන්සේ කැමති ලෙස අපට මඟ පෙන්වන නිසා ස්තුතියි. இன்று நீ விரும்பிய அடியே நம்மை வழிநடத்துகிறீ. உம்மை நான் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். உபவாசன සියලු ගෞරවය මහිම අප පුද කරනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රාර්ථනා. ස්තුති ආත්මයන් වහන්සේ. இயேசுவின் நாமத்தினால் நல்ல பிதாவே நன்றி. பரிசுத்த ஆவியானவரே, thank you Jesus. Amen. සියලුදෙනෙක් යේසායා පොතේ අද දේවචන කරලා යේසායා තීර්ථදර්ශී උත්තරතික නම් වේදතේ තිරු දෙවියන් වහන්සේ අකිර අපිව බලද්දී මොකක්ද උන්වහන්සේ දකින්නේ? නැත්නම් අපේ ජීවිතේ කොයි වගේ තිබෙනවද? கர்த்தர் நம்மை பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு முன் நம் வாழ்க்கை எந்த நிலையில் இருக்கிறது? කොයි වගේද තියෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්වර සනගව දකිනකොට කොහොමද උන්ව දැක්කේ? தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் எந்த விதத்தில் கண்டார்? அதற்கு ஒரு உதாரணத்தை தேவன் சொல்லுகிறார். ඒකට දෙවියන් වහන්සේ උදාහරණයක් කියනවා. යේසායා පළවෙනි පරිච්ඡේදය 22 පදය අපි කියවමු. යේසාயா முதலாம் அதிகாரம் 22 வசனத்தில் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. නුඹේ රිදී බොරවිය, නුඹේ මුද්‍රික පානෙහි වතුර මිශ්‍ර වී තිබේ. தமிழ் மொழியில் வாசிப்போம். வெள்ளி களிம்பாயிற்று, உன் வெள்ளி களிம்பாயிற்று, உன் திராட்சரசம் தண்ணீர் கலப்பானது. තන්නීර් කලපාන. මේ වචනේ කියවද්දී ඔබට යම් දෙයක් තේරෙනවද? වටහා ගන්නට පුළුවන්. இந்த வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன சிந்தையில் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? ரிதி තිබෙනවා. රිදී ඉංග්‍රීසි වලින් සිල්වර් නේද කියන්නේ? සිල්වර්. රිදී සිල්වර්. රිදී ඇවිල්ලා ඇත්ත රිදී මොන වගේද කියලා අපේ ඇස් වලින් අපි දැකලා තියෙනවා. උන්මයාම වෙල්ලි ලෝහය මොනවද කියන්නේ? දෙවලේ උලෝහ වෙල්ලි දෙවියන් වහන්සේ ඒකේ ජෙනියුන් ඇත්ත වෙල්ලි எப்படி இருக்கும்? කොහොමද ඇත්ත රිදී කොයි වගේ තිබෙනවද? ඇත්ත රිදී මොන වගේද? සිල්වර් දිලිසෙනවා, බරක් තියෙනවා, ඒක විනාශ වෙන්නේ, அது අලින්දු போகாது. ඒකනේ අපි කියන්නේ එවර් සිල්වර්. සමහර එවර් සිල්වර් කට තේරුම දන්නේ නැහැ. එවර් සිල්වර් සදාකල් මේක ඒ රිදී තියෙනවා. එතනාலும் அந்த வெள்ளி அப்படியே இருக்கும். ඉතින් ඒ රිදී වලට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ද වෙල්ලි කියන නඩදිருக்கு. මේ සිංහලෙන් කියන බොර වෙලා ගියා. ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවද කියන්නේ? ඩ්‍රොස් DROSS ඩ්‍රොස්. ඒක බොර වෙලා ගියා. ඒ කියන්නේ ඇත්ත රිදී ඒ වගේ නෙමෙයි. හැබැයි ඒක බොර වෙච්ච රිදී. කවුද මේ බොර වෙච්ච රිදී? ඇත්ත රිදී වගේ ඉන්න ඕනේ. හැබැයි බොර වෙච්ච රිදී කවුද මේ? කවුද? ඉස්රායල් සනක ඔබ. සමහර අය බොර වෙච්ච රිදී.
சில කලිපාන வெள்ளி ඇත්ත මේකක් නෑ. உண்மையான ஒரு வெள்ளியா நான் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේ ඒක බලනවා. කත්තර அதை මාක්කිරා. දෙවියන් වහන්සේ කැමති මොනකටද? සබවටම අපි රිදී වගේ ඉන්නවනම් දෙවියන් වහන්සේ කැමති. தேவன் உண்மையாகவே நாங்கள் சுத்த வெள்ளியாய் இருந்தார். அதற்கு தான் கத்தர் விரும்புகிறார். சகோதரர் அப்பே ஜீவிதம் மாற வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கை மாறும். அந்த பொற வச்ச பொருள் தேவல் වසාති වෙන දේවල් රංගපෑම් මේ ඔක්කොම බොර වෙච්ච රිදී නඩිපුகள் ஏமாற்றங்கள் மறைத்து வைப்பது எல்லாம் கலிப்பான வெள்ளியா தான் இருக்கும். දෙවියන් වහන්සේට පිළිගන්නේ. සිලරේ දේවන ඒற்றுකොල්ල මාටා. ඔබ යන්න මේවා ලෝහ හඳුනන කෙනෙක් ගාවට කියලා බලන්න මේක ඇත්ත. நல்ல சுத்தமான வெள்ளியா சொல்லி கேட்டு பாருங்க. ஓகே அரங்கන්න මේක වැඩක් නෑ කියලා කියනවා. ඉතින් සහෝදරවරුනි සුළු පණිවිඩයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ අද දෙන්නේ. ஒரு குறுகிய செய்தி தான் தேவன் சொல்லுகிறார் இன்று. உண்மையான வெள்ளியாய் இருங்கள். සැබෑ රිදී වගේ ඉන්න. රිදී ආභරණ පළඳගත්තා ඉන්නවද? රිදී ආභරණ வெள்ளியினால் செய்யப்பட்ட சில்வர் ආභරණ පැළඳගෙන ඉන්න අය ඉන්නවද? කවුරු හරි මුද්ද මාලයද අරන් එන්න. ඉස්සරහට આવොත් ඒක සභාවට අයිති වෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ අපි. මම කියන්නේ රිදී අපි පෙන්නන්න කැඩුවා නේද? රයිට්. අන්න ඒක තමයි කීකරකම කියන්නේ. රයිට් මේ තියෙන්නේ වාඩි එයා යන්නේ මනේ විතරක් මේ තියෙන්නේ මේක හොඳට දිලිසෙන්නේ මේක අර තියෙන වතුරේ දාලා හොඳට මැදලා පිරිසිදු කරාම හරිම දීප්තිමත් හරිම ප්‍රියකර විනාශ වෙන්නේ සිල්වර් දිලිසෙනා නේද? අන්න ඒකයි දෙවියන් ඔබත් ඉන්නෝනේ මෙන්න මේ වගේ ඇත්ත රිදී වගේ ඉන්නෝ. දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ ඔබ බොර වෙච්ච රිදී. ඒක අපිට පෙන්වන්න බෑ. මම හොයලා බලන්න බොර වෙච්ච රිදී දවසක් ගෙනල්ලා පෙන්වන්න. අද එன்னாද කලිපාන වෙල්ලියේ උනාල් ආන්විකරේ ඔයාලා හොයලා බලන්න ඒක කොයි වගේද කියලා. සමහර අය සභාවේ කොච්චර මෙහෙම වාඩි වෙලා හිටියත් ඔබ ඇවිල්ලා බොර වෙච්ච රිදී. ඇත්ත මේකක් නෑ, සත්‍යකමක් නෑ. රැවටීම, මායාව, රඟපෑම, බොරුව, වංචාව මේ ඔක්කොම බොර වෙච්ච රිදී අයගේ ජීවිත රටාව. මම සිංහලෙන් තේරෙන්නේ දෙමළයි කියවන්න ඕනේ. වංජක, කලව, කොයි, ஏமாற்றம், நடிப்பு இவைகளெல்லாம் களிம்பான வெள்ளி உள்ள விசுவாசிகள். දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ. ඇත්ත රිදී වගේ අද අපි මාරු වෙමු. උண்மையான வெள்ளியை போல் மாறுவோம். වෙලාව අවසන් මගේ වෙලාව අවසන්. දෙවෙනි තව උදාහරණයක් දෙවියන් වහන්සේ කියන. ரெண்டாவது இன்னொரு உதாரணத்தை இயேசு சொல்கிறார். திராட்சை ரசம், මුද්‍රික පානය, මුද්‍රික යුෂ. ඒක සැබෑව මුද්‍රික යුෂ නම් ඒක ටේස්ට් කරාම ඒක රස දැනගන්න පුළුවන් නේ. උண்மையான අද වයින් ත්‍රාක්ෂ රස ඔබ යාපනයට ගියොත් යාපනය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඇත්ත වයින් මුද්‍රික යුෂ වලින් මුද්‍රික පානය. ඒකේ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. කාටද බොන්න කැමති? අතෝසන්න බය වෙන්න එපා. 1 2 3 අනිත් ඔක්කොම පව්කාරයෝ.
අනිත් හිතේ හිතනවා සිලර එන්න පාවිகள் பாருங்க වයින්පුඩික கையை தூக்குறாங்க කෙල්ල සමහරය සිතනවා හරි මුද්‍රික පානේ බිව්වට ඒකේ වරදක් නැහැ මුද්‍රික පානේ බිව්වට වරදක් නැහැ අපි බොන්නේ ඇත්තටම බොන්නේ ජේසුස් වහන්සේගේ ලේ කියලා මුද්‍රික පානේ இயேசுவின் ரத்தத்துக்கு அடையாளமான ආනෝ පණිවිඩ මෙන්නද රාජරසම් ඉතින් ඒකට තව අමුද්‍රව්‍ය ඇතුළත් කරලා ඒක පදම් කරලා ගත්තම මුද්‍රික යුෂය කියන මාරු වෙනවා මුද්‍රික පානේ හැටියට right දැන් එනවා ළඟ එනවා අනිත් මාසේ සමහර දැම්මම රෙඩි වෙනවා කේක් හදන්න ඔක්කොම ලෑස්ති වෙමු ජේසුගේ උපත සමරමු இயேசுவின் பிறப்பை நாங்கள் கொண்டாடுவோம் உலக அவருடைய பிறப்பை கொண்டாட ஆயத்தமாகிறது ජේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තියට මාස ගානක් ඉඳලා රටවල් රෙඩි වෙනවා எல்லா நாடுகள் ஆயத்தமாக அநேக மாதங்களுக்கு முன்பதாக මුද්‍රික යුෂර් වලට වැඩක් වෙලා තියෙනවා මොන හරි ඒක ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது இந்த திராட்சை ரசத்துக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ මට කියන්න hina යනවා වතුර මික්ස් කරලා තියෙන්නේ දැන් මේකට වතුර මිශ්‍ර කරලා තියෙනවා ඉතින් බලන්න මුද්‍රික පානයට වතුර මිශ්‍ර කරොත් මොකද වෙන්නේ ඒකේ රස ගුණය ඒකට මුද්‍රික යුෂ කියලාවත් කියන්න බෑ திராட்சை ரசத்துக்கு தண்ணீரை கலக்கினால் என்ன நடக்கும் அது திராட்சை ரசம் என்று சொல்ல முடியாது அது அந்த சுவை வேறதா தான் இருக்கு දැන් ඔබට වැටහෙනවද අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ මේ මුද්‍රික යුෂ හැටියට අපි පෙන්눔 කරනු ලබනවා ஒரு திராட்சை ரசத்தை போல் நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த குணம் මේ ටේස්ට් එක පෙන්වනවා දෙවියන් වහන්සේ. හැබැයි ඒකේ සැබෑ රසය නෑ. මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ? වතුර මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ. තண்ணීර් කලந்து. ඒක දෙවියන් වහන්සේට කැමති නෑ. අපි දේවනට පිළිගන්නේ නෑ. අපි බලන්න අපි දේව දරුවෝ හැටියට ඔරිජිනල් මුද්‍රික යුෂ ඉන්දෝනේ අපි ගිහිල්ලා මිශ්‍ර වෙනවා ලෝකෙට උන්මයාන ජෙනියුන් මොනවාද திறமையான அந்த இதை நான் இல்லாமல் ஆக்குகிறோம் உலகத்தோடு நான் போய் இணைகிறோம் லோකේ කියන්නේ මොනවාද කියලා හරියට අර වතුර මිශ්‍ර වෙනවා වගේ උනත් මොකද වෙන්නේ එන්න නඩතුම් අපේ හිතුණු ජීවිතේ බලය ඒ වටිනාකම ඒ ඔක්කොම ගිහිල්ලා නැති වෙලා මිශ්‍ර වෙලා දෙවියන් වහන්සේ මේ මාද මේ සභාව දේශ බලනවා தேவன் இன்று உங்களை இப்படி பார்க்கிறார் யாரெல்லாம் திறமையால் வெள்ளையாய் இருக்கிறீர்கள் மென்ன மே வகை சுத்த வெள்ளியா சுத்திகரிக்கப்பட்ட வெள்ளியா எத்தனை பேர் இந்த சபையில் இருக்கிறாங்க රිදී වගේ පිරිසිදු කරන රිදී වගේ කීදෙනෙක් මේ සභාවේ අපි ඉන්නවා ඒ වගේම වතුර මිශ්‍ර වෙච්ච නැති මුද්‍රික යුෂ වගේ කීදෙනෙක් අද මේ සභාවේ ඉන්නවා தண்ணீர் கலக்கப்படாத அந்த திறமை நிறைந்த திராட்சை ரசமாக எத்தனை பேர் இன்று இந்த ஆலயத்தில் இருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் பார்க்கிறார் හදාගන්න ඔබේ ජීවිතේ හදන්න ඔබේ வாழ்க்கையை சரி செய்யுங்க අද පාස්ටර් වචනය කිව්වේ දෙවියන් වහන්සේ කියන ඒකත් ඒසාය උඩ තියෙනවා එන්න අපි කතා කරමු வாருங்கள் நாம் பேசுவோம் උත්කන්ද කලෙකෝ දෙවියන් වහන්සේ කියන වාඩි වෙලා කතා කරමු එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කියයි ඔයාලගේ ජීවිතේ අඩුපාඩු මේවා කියලා එකෙන් එක ඔබට පෙන්නලා දෙයි உட்கார்ந்து கதைத்தால் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த குறைகள் இவையெல்லாம் திருத்த வேண்டும் சரி செய்ய வேண்டும் என்று
දේවන් உங்களுக்கு காண்பிப்பார். හරි? මේකයි කියන්නේ. රතුමෙන් ඔබගේ පාපය තිබුණා. හිමමෙන් මම ඒවා සුදු කරන්නේ. නේ? இரத்த நிறமாய் உங்கள் பாவங்கள் இருந்தாலும் வெண்மையாய் பனியை போல் அதை நான் மாற்றுவேன். சகோதரவர் දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි ඉන්න ඕනේ සැබෑ රිදීම. අත්ත මුද්‍රිත යොසවගේ ඉන්න. தேவனுக்கு முன் நின்று நாங்கள் சுத்த வெள்ளியாகவும் கண்ணீர் கலக்கப்படாத மதுரம் நிறைந்த திராட்சை ரசமாய் அப்புறம் அந்த முத்திரைக்கு விஷயமாகி அறிந்து சுவாமி மனசை මේ වචනේ වැටුණා. ஆமென். வார்த்தை புரிந்ததா உங்களுக்கு? ஆமென். கர்த்தர் நம் எல்லோரையும் என்னையும் வார்த்தையினால் மாற்றுவாராக. ஆமென். ඔබවත් මාවත් මේ වචනේ තුලින් වෙනස් කරන සේක්වා. යොක් මැස්තක වහලා මේක දුන්නට ස්තුතියි. මේ පැටලස් ගන්නේ හැඩම්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරයි. ප්‍රථම අපි கண்களை மூடி கர்த்தரை நாம் துதிப்போம். மொத்தமாய் தேவன் மனுஷரால் ஸ்துதிக்கிறோம். Thank you, Jesus. பிரசன்ஸா சுகந்த வாசனையா முகந்து மகிழுமையா உகந்த
යේසායා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ අපි මෙනෙහි කළ වචනය ලෙස ஏசாயா 1ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் நாம் தியானித்தது போல் நாங்கள் சுத்தமான வெள்ளியை போல் நம் வாழ்க்கை, திறமையான திராட்சை ரசத்தை போல் நம் வாழ்க்கை தேவன் காண்பதற்கு நம் வாழ்க்கையை நாம் சரி செய்கிறோம். සැබෑවූ රිදී වගේ වතුර මිශ්‍ර නොකරපු මුද්‍රක යුෂ වගේ අපේ ජීවිතය ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනෙන්නට අපිව යටත් කරන්නේ, බාර කරන්නේ. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පියාණනි, ස්තුති ආත්මයන් වහන්සේ. ආමේන්. ඔකම ප්‍රශංසා කරමු. நன்றி இயேசுவே, உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நல்ல ஆண்டவரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உடைய மகா வாஞ்சை, விருப்பம், பிரியம், தாகம், ஏக்கம் நாங்கள் அழிஞ்சு போறதை அல்ல, நாங்கள் நித்தியத்துக்கிட வருவோம் என்று வாஞ்சியோடு கூட வார்த்தையினாலே இன்றைக்கு பேசினேன். சுத்த இதயம் உள்ளவர்களாய், சுத்த வெள்ளியாய், சுத்தமான ஆண்டவரை திராட்சை, மெய்யான திராட்சை ரசமாய் இருக்கும்படி வாங்குகிறேன். கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது மகா வெண்மையான வாழ்க்கை என்பதை அறிந்து கொண்டோம். இந்த மனிதன் நமக்கு காணிக்க கொண்டிருக்கிறோம். நீ தந்தவர்களிலே உமக்கு தருவதிலே சோத்து போகாதபடிக்கு உற்சாகமாக கொடுக்கிற மத்தியில் பிரியமாக இருக்கிறேன்னு சொன்ன அந்த நல்ல தசோபான காணிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். நீ ஏற்றுக்கொண்டு ஆசீர்வதிக்கும் போதுதான் இந்த குடும்பங்கள், நாங்கள் இந்த பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதம் காண முடியும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஒரு கூட்டத்தை ஜெபிக்கிறேன். ஜீவனுக்கு நல்ல பிதாவே, நன்றி பரிசுத்தாவே. ஆமென். Alejandro Vensinger nos llama, Lawrence llama. දහයවරු දෙවි පියාණනි, වහන්සේ සිටි වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. අද දින ස්වාමීන් වහන්සේ කැපිලි සිටනම් සෑම දිනෙක වහන්සේගේ වචනය වගේ ස්වාමීන් රීතිමෙන් මුද්‍රික පාණයෙන් ජීවත් වෙන කිව්ව දෙවියන් වහන්සේ, ඒ වගේම මේලාවේ වහන්සේට ස්වාමීනි අපි පුදන්නා ඔබගේ පඬුරු සෑම දෙයක් වහන්සේ රාජ්‍ය සඳහා ඒ වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගොඩනගන පිණිස අපි පුදන්නා පඬුරු ස්වාමීන් වහන්සේ ආශිර්වාද කර දෙන්න. ඒ වගේම දසෙන් කොටස් දෙන්න සෑම දිනෙත්, ඒ වගේම ස්තුති මඬුරු දෙන්න සෑම දිනෙත් වහන්සේවන ආශිර්වාද කරන්න. ඕන් කරන්නා රැකියාවල්, ඕන් කරන්නා ව්‍යාපාරවල් සියල්ල වහන්සේ ආශිර්වාද කර දෙන්න. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරමි ජීවමාන පියාණනි. ආමේන්. Selama Sunday school lama, hari pagi. Sunday school lama, ඊට පස්සේ සහෝදරයන් අපි ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේට සතුට සිටින අපගේ හිමීට දෙමාපියන් හසුරුවන්න. Right,